Najbolj, da bolj začnemo kar pa zgodbice. Rivo. Tri bom povedal jaz. Rivo! Tri najmočnejše. Prva zgodba se je v bistvu začela že lansko leto, ker je gor v Mariboru je en starejši gospod, ki mu je ime Roland in on je tako, tako jaz smo reči prijatelj Bakt. Lansko leto sva se srečala tam, čeprav sva z Gadadarjem lansko leto delila midva, leto sem bil pa z Leonardom, pa ko eni ulici, vsako leto ga srečam, kadar gremo v Maribor, njega srečam in sem ga srečal v eni ulici noter, tam, kam imamo programe. In se začnejo pogovarjati tako in čez nekaj časa pride tako ena hunca zraven in vpraša za knjige. In jaz vse knjige dam in se naprej pogovarjam s tem Rolandom. In ona gleda in pride nazaj in reče, jaz bi ti vzela knjige. In potem začne iskati denar, tako, pa brez denarja, tako gleda, on ima denarja, kaj bom zdaj. In prav on, veš kaj, ti kar vzem, bom jaz plačal. In ona vesela vzame knjige in ta Roland je rekel, koliko to stane, pa je dal denar in je šla ona vesela. No. Letos spet prve 4 tedne sem delil gor knjige in njega ni bilo nekje tako, da sem rekel, mogoče ga letos nam srečam. Ne. Ampak zadnji teden jaz njega srečam točno v isti ulici, na istem mestu, ko sva se srečala lansko leto. Točno tam pred vhodom in tako. On mene pogleda in rekel, evo, spet sva se isto srečala, sem rekel spet. In se začnejo pogovarjati in pride punca zraven. In reče, sem slišala, da imate eno nove knjige v Vrindavanu. Jaz smo imeli novo knjigo, to zdaj, Krišna Bik. In jaz znam knjigo, in ona tam gleda, mi pa se pogovarjamo naprej in reče, smo to knjigo vzela. In išče denar, nima denarja. In Roland pogleda in prav, veš kaj, ti vzem bom jaz plačal. In pa oba sva se začela smeti, nisem mogla verjeti, da se je vse na istem mestu zgodilo. Eno leto zamake bilo. Pa je bilo zanimivo, recimo, ker sva midva delila gor knjige tako na poti med fakultetami in med avtobusno postajo pa železnico. Tam v glavnem študenti hodijo in tisti, ki so knjige imali, smo se tudi pol vsak dan srečali, ker so hodili in pol sva dobivala feedback. In eni so knjige takoj, ko so jih vzeli, so že brali doma. In pol enkrat jaz tam, tudi sem se z rolerji vozil, tako kot Leonard, da mi je pripravil, da ne imam se roler. In pride tako ena starejša gospa, tudi tako zraven, pa reče, veste kaj, moj sin je knjigo kupil, ne. Pa sem že mislil, okej, pa ni bil mogoče polnoleten, da je bil premlad pa to, pa ponovno vprašam, če koliko je star, da je vsaj blizu 18, ne, 16, 17, okej. In sem rekel, zdaj bom slišal, ne, ker ni bilo redno, ne. Pa res in bolj ona meni govori, ja, je moj sin doma knjigo v roke vzel in prekosil, nekaj pred kosilom nam bere za mizo in ona ga je videla in reče, kaj pa to bereš, ne. Je rekla, pa je rekel, ja, mame, je Hare Krišna knjige sem dobil. Pa zdaj berem, tle veš. Ampak se jaz sem v glavnem, jaz sem ateist, ampak tako malo bom pa prebral. In pa ona gleda in ona reče, ja dobro, si tudi, če si ateist, moraš imeti vero v ateizem. Pa mene pogleda pa reče, ampak jaz vem, da on ni ateist. Pa še ena je bila pa zanimiva, ja. Tako Krišna je tako, vedno, ko je mene zebe, pa to, ko si rečem, zdaj pa moram malo na čaj. Ponavadi tistega prvega, ko ostavam reče, kaj si greva na čaj, ne. In to se je ful velikrat zgodi. In letos isto srečam enega fanta iz Sarajeva, ko sem hotel že domov, ga ostavam, sem rekel, tega še ostavam. Pa on reče, pa Jesse Borazeru, prav, ajmo na kafico. Pa jaz rečem, veš kaj, ja greva, sam jaz bom čaj pil, ti pa kofe pije, ne. In pol greva na kavo. In se usedela in on reče, evo, samo nešto da ti pokažem. In vzame tako telefon in začne nekaj po Facebooku in mi pokaže sliko od Krišne, tako. Pa sem rekel, kje sta to dobo pravili, en prijatelj mi je zdaj poslal sliko. Sem rekel, kaj, on Bakta, kaj? Je rekel, ne, sam šlika mu je bilo všeč, pa mi je zdaj poslal. Sliko od Krišne, ne, in sem videl, da tam pol sedela in malo so Krišne govorila, je rekel, idemo na za Nemačku, da malo 9 zaslužem, je rekel. Pa sem rekel, nam cele dneve delamo, ne, da ni to zdaj. On je rekel, da dela od jutra do večera, zato da je morali zaslužiti, da gre pa domov, v Sarajevo pa da imel nekaj denarja. In pa ga srečam, to je bil prvi teden. In 4. teden, ko sem ga spet srečam, in tako trka ven iz neke, tam je pico jedel. In pridem jaz noter in rekel, znaš ta majster, jaz sem odločil, ipak, možda ne idem v Nemačku. In rekel, treba malo da razmislimo svemu tome, šta ću ja u životu da radim.
tako da ne vem, kaj bolj naprej naredil. Mislim, not to go, Sarah. Saj videl Sarajevo, ne? To je bilo zmečeno. Aha, okej, ja. Jaz sem delil knjige tam na enem takem prostoru, ki se da rolati, zato ker po tistih kockah mi ni šlo, tam sem se bolj pobil, pa so se ljudje bolj smejali pa to. Ja, in tam so bile nekaj, tam je pa neka poslovna stavba in tam hodijo ljudje s kravatami pa tako uštimani dol na pijačo pa za decembra. In pol pride en gospod tako visok, 2 glave več od mene, tako vse lepo kravata, hlače. Pride do mene in reče, veš kaj, je rekel mladi gospod, jaz ve opazujem, mene pa Devanando, ki so se tam rolali. Je rekel, jaz ve opazujem zdaj že en mesec tle dol, ki se vidi, da tle rolata, je rekel, pa rolata. Je rekel, pa ljudje kar vim hodijo, je rekel, pa vidva kar ustavljata, pa ljudje kar vim hodijo, je rekel. Je pa kako da vidva toliko časa ustrajata, pa da se ne ben, tako, da ne greste domov, pa da imata dosti vsega tega. Je rekel, ker jaz ukvarjam z marketingom, je rekel, mene zanima, kako to, da to se da, ne, to energijo vložiti v nekaj, pa nobenega učinka kao nije. Pa sem rekel, gospod, vse učinke, mogoče vi tam dol ne vidite iz tistega okna, ki ste bil gore, ne. In sem mu rekel, ampak, ali ste, zakaj jaz to delam? Sem rekel, jaz sem zdaj življenje dal zato, da pač tle se rolam in knjige delim med ljudmi. In pa on tako gleda, rekel, to treba, kaj? Ja sem rekel, jaz sem tako naredil, vi pa ne vem, kaj te naredil, ne, ne ukvarjate. Pa mi pa rekel, pa sprašal še kaj živimo, pa tako, pa da se, ker sem rekel, da smo tle v Ljubljani sred mesta, je rekel, pa mi je začel razlagati o enih gredah, ki so dvignjene, da lahko mi tam zelenjavo bi sadili, pa nekaj bila. Tako je bil vesel, je rekel, aha, to je še bolj vprašal, je rekel, kaj pa imate to za ene knjige, ne? Pa sem rekel, to je gospod, to so knjige o Bogu, to je duhovnost, to je nekaj, na kar smo mi pozabili, pa samo za denarjem se pehamo pa tam. In potem reče, ja se smo res malo zabredili, rekel, ne, sem rekel, ja, malo smo zabredili. In pa šel, ni nobenih knjig vzela več na sam. Si zamislil. Druga skupina Devlin, ki je bila v Kopru. Predstavnik prvi, predstavnik Rako Denis, Greda Padnik, Džegana Cvrta in 9 Dragopad Brbo so bili na Primorskem, da slišimo, kaj se dogaja na Harikiš. Vroči stol. Ja, to se je skozi nekaj dogajalo, ne. Dobro je bilo, ker je bila že sploh avantura, že sam da greš ven. Ena gospa, ki smo delili knjige, me tako vpraša, nimam kam zadati, a ne? Pa sem jaz rekel, ja, sej, veste, gospa, ko morate dati sem not. Pa se pa ne smela, pa vzela knjigo. Ja, jaz sem si bile kar zapisal, zato ker če ne jih pozabiš, ne. En dan sem končal pa enem baru in naslednji dan sem tam začel. Dobro začetek, malo družbo. In tako, ker sem stopil ven iz kombija, tako kar iz kombija, iz ozadja, pa ne se je dan zapreti. Je pa tako dotil. In so vsi gledali, kako to pa je zdaj to prišel. Sem jih lepo naslovil, so bili vsi zadovoljni, pa sem rekel, kdo je gazda tle? So vsi enega pogledali tega šefa, pa rekel, on. Pa sem mu dal baga odgito v roke. Pa še ostali sem dal knjige, ampak šef ni bil neki zainteresiran. Je imel biznis noter, pa je še noter. Z ostalimi sem pa malo vstal, pa smo se malo pogovarjali, malo popričali, malo pogučali. In tam sta bila dva, joj, kako sem se smel tam. In sta rekla, daj vsece malo boš nekaj spil, pa tako. Pa ne mogla iti naprej, le emisija kliče, nisem začel, pa že sedil. Rekel, pa so oni opisovali ene zgodbe, nekaj kazal, kaj jim dogaja. Pa je rekel, ja, piti je treba nehati.
Je kar en vakum, se sploh ne spomni kakšnega večera. Pa mi ta drugi prav, pit nehat, to pa ne. In z njima sem naredil en tak dober odnos, da tako dobro smo se zafrkali, kar nehala sta preklinjati. Pardon, lej, ampak se veš, ne. In sta vzela vsak po 2 knjigi. Je vzel kuharco, pa vedo, pa oba sta dala po 10 evrov. Najprej dal en, pojedel pa še drug. In pa sem rekel, kaj pa videla, sta kaj poročena pa tako? Ma ta punca, pa kaj tako, pa saj žena, punca, partner. Če nimate žene, imate saj partner. Pa on ga popravim, reče, ja, veš kako je, jaz sem srečno ločen. Ja, in pol, ta je bilo še zanimivo. Prej ena hčerka, pa pokliče očeta. In pride en tak gospod, hčerka je bila mlajša, zato sem rekel, starša je bila. Pride en džentelmen tak. In sem videl, kaj tam, pa sem smešno. Ok, naredil sem predstavo, sem mu dal knjige v roko. In da delamo to na temo sočutja, sožitja med ljudmi. Pa je bil gospod ful zadovoljen. In pa je tako rekel, ok, daj da tudi jaz tebi nekaj dam. Pa tako gre, pa sem rekel, ja, kao, to zdaj pa res en svet pisano, pa nekaj kaži. No, vse to je v redu, pa kaži tako, ker mislim, da je to nekaj izmenjava, nekaj tako, ne. Da to je en kristjan, kao, ne, zdaj pa tudi jaz še tako nekaj popridigo. In gospod pride dol, pa ponese čokolado, pa 10 evrov. Kaj je to? Čim sem bil šokiran, brez besed. Pa pravi, izvoli. In ponovadi mi ogovorimo ljudi, on je pa ogovoril meni. In je rekel, zelo sem zadovoljen, ker se tako trudite, pa ker tako okoli hodite in izvoli, to je kot nagrada. In meni se zdaj samo, wow, če vas to ti je to pravo, pate. To se ne sam, ok, zmenen. In tako, zagon sem takrat dolgo, da je bilo čisto noro. Pa sem kar lav od hiše do hiše. Ker ta pa zadnja, ja. Imam še 2. Tako, zdaj v Harna na zadnjem delu smo dobili knjige in prijatelj dve vrojeni osebi. Pa sem parči gospa, džentelna izvanka. Zdravo. Govorimo, lepo lep kontakt, pa tako. In prav ta, ja, sej, mi to so bakte. Kaj? Ne srečaš bakt, to pogosto tako na takih neznanih. Pa sem rekel, ok, sem mogel kar preklopiti. A pol kaj mantrata? Pa ona to, ja, pa tako data roke ven iz žepa, pa imata oba dva klikar, tako. Kje ne boš mantru? Pravda je še tako. In gospod, ko da 25 evrov, tako smo zaključili pogovor, da prispevko za spodbuda, 25 evrov, oziroma pa tako povleče še tle ven, tako kar en pokac, pa prav, tole dava pomidva za Krišna. Pa pol sem samo videl tako, 100 evrov je bilo, pa sem rekel, ok, bom pa dal panči tati, to pa direkt za Krišna. In vse skupaj je bilo takrat, to sta bila Igor pa Petra iz Švice, sta dala 300 evrov donacije za 4 knjige. Evo tebi sam. Ena gospa na tržnici je bila in je parela knjigo, pa rekla, lej, mene to ne zanima, ampak gled, tega je zraven. Njega pa zanima. Njega pa zanima. Ne, njega pa ne zanima. Lej, da ga ne zanima. Zvolite, a ni tako, da vas to ne zanima? Bolj, ko sem govoril, ne, kao, to vas ne zanima, ne, izvolite, ne zanima vas, ali bom to, ja, bom prebral, ne. Tako se je v knjigu.
Pa rekla njegova žena, da je rekla, zadnjica dobila angliško, pa jaz to ne razumem. Ampak eno slovensko sem dal slovensko. Tako da ekstazna avantura do konca. Krišna. Začel na začetki. Sem prišel dol ven iz kombija, čisto prvi dan. Smo vlad z žagi na super čisto. Kaj boš ti rekel? Kaj boš rekel, ko boš pozval vrat? Čist. Neč ne čez, kom izpadlo vrat, da prvi vrat vršno. Čas se drevno. To je res najverjetno, koliko pa noč padeš v parih tednih, ti pa že čisto ekstaza, sploh ne pomisliš, sam šicaš, sam govoriš. In pa imam tak par momentov, se spomnim, ko je res bilo tak, da si kar iz nikot neka taka besed, neki poveš kar neki in potem je oseba čist usupla, kaj dobro. Ena je bila, ena ženska je prišla ven iz trgovine, ni hotela knjigo, pa si mi hotel vsaj piškot dati, pa je rekla, ne, jaz sem zdaj bila noter, sem si celo čokolado kupila, pa kerovanje pojedla, tako da imam zdaj za 3 dni imam dost. Sem sam žep roko, tegnem ven en paketik teh keksov, pa evo ga bi sva, gledajte, vse so pakirani, lahko čez 3 dni pojete. Sam ne morajo zavrniti, ko je nekaj takega, prebiješ in... Kaj še napadl? Nisem se zapisal. Ena neverjetna je bila, ker jaz sem en teden pa pol sem delal vrat do vrat, isto kot preostali v naši skupini, pa sem nekako spontano prišel pred shopping center. Pa sem do konca tam bil, do konca maratona. Fora je bila, da nam je kombi crknil sred ceste in smo tam kar nekam zapeljali na stran. In pol vprašam Dendro, kako dolgo bo to trajalo zdaj, da popravim. To je bilo pol, svečer smo končali dan, smo zaključili turo, mislim, delanje knjig. Ja, zajela za gas, je kar pedalo not ostalo. Ja. Pa smo zavili in to bo kar dolgo trajalo, da popravim. Zdaj sem rekel, okej. Vzamem knjigce, grem nasprot ceste do Merkurja, pa na parkirišču ostavljam ljudi. Je bilo ful malo ljudi. Ene 3 knjige mi rata podeliti. Pa sem šel naprej ob glavni cesti, sem šel še naprej. Pa sem tako daleč videl, je bila že tema in se je lepo znak videl, se je svetal. Mercator. In sem šel do Mercator centra, deli dom in pol ful dobro šlo. In pol sem do konc maratona, še 2 tedna, pa pol sem pol še tam stavljal šoperje. Ko je bilo vse več, vse bližje, bilo Božič, vse več šoperjev je bilo, nakupovalcev. In nasprot, zdaj je bila tam, to mi je bilo najboljš, tak. Nasprot tega Mercatorja, dejansko na prikličju parkirne hiše tega Mercatorja je bil en vape shop. In tam noter je delal en mlad dijak, Staš. Pa sem skozi njemu kao na pauzo hodil, ko je imel topel noter, pa smo se malo pričala in že ta prvi večer, ko sem prišel spontano pred Mercator, sem v Bhagavad Gita, sem jo podaril, ni bil pri sebi nič. In potem je kasneje prišla, pol je šel on nazaj v šop tisti večer. Vzel Gito šel, pa je kasneje njegova mama prišla in pa sem se nekako zapričala, sem ugotovila, da sem spoznal njega sina. In pol je ona za Inesens, za to malo knjigo, je dala 10 €, tako da je še njegovo Bhagavad Gita pokrila. Pol sem čez čas, ko sem praktično vsak dan smo se videla, sem ga malo aktiviral, smo presadan delal, smo kakje Hurkirtan na YouTube kazali, smo malo ga džemala. In
Potem sem mu še dal, tu pa tam kako knjigo, on je skozi donacije delal, je bila pol je rekel, da zdaj njegov oče bere to Bhagavad Gita, mama je pa tudi probala, ampak ni znala dosti dobro angliški, da je skozi slovar mogla gledati, pa ni šlo, ne. Pa sem rekel, daj, tule smo glih izdali, Krishna Book, slovenski. In no, daj, to daj mami, sem kar hotel dati, ne, ker on je že skozi donacij delal. Pa spet, pa gre že, to je bila že četvrta knjiga, pa spet v žep, pa spet dam donacije, pa dijak neko nima, ki je veliko preseb, nečiš šokiral. Ja, in pol na koncu, zadnji dan prednji sem se posodil, sem rekel, jaz grem nazaj v Ljubljano. Sem rekel, evo ga, ledi, zdaj pa ti mi dal nekaj res velikega. Tule imam 5 knjig, ko so že sponzorirane. Spravi jih lahko za 100 podalam, nočem, da daš ti kakvom prijatelju naprej, če imaš kakve tega, ko ga zanima te stvari. No in je pol vzel lepo. Nisem še ostalo, nisem še ga kontaktiral, pa ga vprašal, kak je, ampak potencialno. Pa predtem je pa še enega prijatelja, ko je bil ti 100%, da ga zanima, da je ful, če je sam meditiral, ful bral. In me kaj povedal, lej tule pred Mercatorjem, tule en tipac predaja knjige, da to ga moraš iti obiskat, ne, pa sem malo zapričal z njim. In pol je res, mi je povedal, kak mu je ime, kak zgleda ta tipac. In sem potem, par dni kasneje bilo pol to, in sem se z eno gospo na ulici tam pred Mercatorjem pogovarjal, je že imela knjige v roki, je tako gledala, in je potem prišel ta mimo. In tako sem pogledal, a si ti tist, ko ima Bhagavad Gita? Ja. Ti si rok, ne? Ja, kako si vedel? Bilo čist mistično, čist je bil super in ona gospa isto. Ko sem se pogovarjal z njo, pa kar en tipac prije, ne? In ona tak, to ljudje ful hočejo, te knjige. Tako ti se bil pamen in pol je bilo ful pozitivno, pol sem še z njo. Sem se ful pogovarjal in ona tudi bila tako čist. Smo vem, zakaj sem prišla do tega Mercatorja, ko nekaj sem šla ven, nisem hotela nič kupiti, pa te knjige sem očitno prišla. Ker ko je videla Krishna Book, je tako vzela, to bom prebrala. Čist je not padla. No in potem sem temu roku, ko je Bhagavad Gita vzel, njemu sem potem tudi na koncu, sem se pol še na čaju dobila, sem je ful spraševal, res ti si ful zainteresiran, res zelo sadeš, ne. Pol sem njemu isto, potem zadnji dan sem dal 5 popolnih vprašanj, šastrana, da je podelal naprej. Upam, da niso odležali kje v sobi. Eno še. Sem se malo zvezal kdaj na ulici. So bili eni delavci, so nekaj tam gradili. Ok, počakaj med se pripove. So nekaj gradili. Sem jaz prišel in ful si bil razpoložen, bilo lepo vreme, je bilo na Primorskem, je ful toplo bilo na cajte, ko ni pihala burita. Ja, in sem prišel in sem tak, zdravo fante. Gospod je tak, zdravo. Pa sem vprašal, dosti dela? Ja. Pa sem rekel, ja, saj plače dobite, ne, da ne delate zastoj, tako jaz. Sem šel naprej, sem čisto zadovoljen, ne, oni so bili tam za denar delali, jaz pa lepo zadovoljno zastoj delam, ne. To je tako ti se, ne, čudim pa. Krishna. Hare Krishna. Jaz sem povedal tako, kar me je zelo, ko bi rekel, navdihnilo pri ljudeh, ko so sami brez, recimo Prabhupadovih knjig, pa tega znanja že prišli do nekih tako zaključkov pa realizacij, kar me je zelo tako, bi rekel, inspiriral, ko sem to videl.
No, začel bom pa z eno bolj tako smešno. Začeli smo v bistvu v zaledju Kopra, tako na bregu gor, te vasi delati. Sveti Anton Prade, pa tam. Tako velih, to je bilo, ne vem, meni se da je bilo to na koncu prvega tedna. Prejšnji dan mi ni šel neki ful dober, in pol naslednji dan sem pa bil zmenen pri enemu doma, je rekel, pridi jutr, ne. Kao, jutr bom vzel, ne, da nimam denarja. To vemo, ne, kakšne so te take rizične, ne. Ali bo ful nektar, ali pa ne bo nič, ne. In jaz grem lepo tam, imel sem še 4 kroge, in da vem, da me odloži, pa mantram, pa hodim do tja. Tam zvonim, ni tak noben je odprl. Rečem, ok, ni panike, lepo grem še nazaj proti moji coni, tam proti začetku, pa bom še zmantral to do konca, pa je to, pa začnem delati. Pač malo bom imel zamude, ampak ni panike. In hodim in pol tako po pločniku, po levi strani. Na drugi strani je pa ena gospa z avtom šla, ravno ven se je priključevala na cesto. Pa ni bilo nobenega avta nikjer, ne. Ampak je kar čakala, ne. Tako že na 20 metrov je še zmer čakala, ko sem bil jaz tok stran. In pa sem opazil, da ona v bistvu tam neki zdaj mene gleda, ne, neki hoče, neki. Ampak desno stran je pa itak Denis že delal prejšnji dan, ne. In jaz hodim, kada ni nič mantram. In pol, ko sem šel mimo nje, ona ven zapela čisto počas in po svojem pasu tako 5 km/h voz, pa šipo dol, ne, pa mi začne govoriti, ne. In pol tako odpre šipo, pa tako, pa reče, zakaj ste zapustili Jezusa? Pa sem videl, ne, okej, takoj sem vedel, koliko je ura, ne. In zato, ker sem bil pa lih razpoložen, ne, sem pa se pol spustil, ne, malo, da so se malo poigrala, ne. Pa sem rekel pač, da jaz ga nisem nič zapustil, ne, da zdaj ga bolj sledim, kot sem ga prej sledil. In ona reče, pa saj si kristjan, saj si krščen bil, ne. Pa si, ja, itak, da sem, ne. In pa je ona rekla, pa kaj ti zdaj tega treba? Sem rekel, pa saj veste, ne, hotel sem še več, ne, hotel sem bolj razvit odnos, ne, z Jezusom pa z Bogom. In pol je ona rekla, pa saj, če bi sledil krščanstvo, bi bilo to čisto v redu, ne. Pa sem rekel, saj zdaj ga bolj sledim kot prej, prej sem ga nepopolno sledil, ne. Zdaj sledim vse zapovedi, tudi 5. zapoved sledim. In 5. zapoved je ne ubijaj. In pol je ona rekla, saj jaz tudi sledim vse zapovedi. Pa sem rekel, a pa jeste meso? Pa je rekla, seveda ga jem. Pa sem rekel, ja, pol ne sledite 5. zapovedi. Pa je rekla, ne, to ni mišljen to je samo za ljudi mišljen, to ni za živali. In pol ona reče, tako, pa so se pa že tako začela z verzija, ne. Ves ta čas je bil blok, mislim, ona vozi z avtom po cesti in tako na ploči. Vmes je pač en pas, ne. Pa sem jaz rekel, ja, v Genezi pravi, da je za živež jim je dal mano, ne, mana je rastlinska hrana, ne, to so žitarice. Pol pa ona, pol sem rekla, rekel jim je, podjarmite si zemljo, pa sam po ugasu, pa je. Tako je bilo zabavno. Ko pa? Zdaj pa povedal še te, ki so bile take pozitivne, kao. Pol sem šel tam zelo blizu tega dogodka, pa eni hiši. Grem tam vzadnji tako noter, mislim na dvorišče. Spodaj je bilo ful ljudi, tako za mizo so sedeli pa neki, pa sem rekel, da bom šel najprej gore, ne. Zgoraj nadstropje. Pa sem pol iz njega gore. Grem gor, tam pozvonim in vidim na tablica od avta je pa bila L.J. Ljubezen, ne, ljubezen. Sem rekel, wow, hudo, ne. Kar sreče sem to tablico. In pol tam nobeno odpre, pa tako. Znači, grem zdaj dol, ker je v mizi, pač tam tem, ker jih je ful veliko. In sem že šel dol po stopnicah, pol pa ena gospa odpre, pa sem reče, prid not, tam gor. Grem nazaj po stopnicah, gor,
se usedem in ona ima pa tam ful karene angele, neki tam, kao neka New Age scena, ne, tako, ful duhovna pa ono, neki. Tako starejše, že vem, 70, ne, neki New in čist prijazno, ono, ja, boš čaj, ja, pa ok, da mi prinese, gledam tam, kao ima kakšne knjige, ne, da bom videl, pa bom kaj govoril. No, prečekiram hiter. Pol ona pride in se malo pogovarjala, pa tako. In ona je bila čisto, no, ja, to, vi ste ful top, gor dol. In pol tako, ne sečem, pa kako ste vi, ne, tok v življenju, tok napredvala, ne, kva počnete, ne, in ona tako reče. Ona je bila pa ful taka dramatična, ne, tako neke geste imela, pa tako pauze je delala, pa kar nekaj mižala, pa tako. Ne, predstavljaj. In tako, ona tako se miži, kakor kao neki, ne vem kva, da se neki povezuje, ne. In pa tako reče, moja mantra je, da naredim, da hočem narediti tako, da bo Bog zadovoljen z mano. In jaz sem tako, wow, kva je hodo sestavila, ne. Skozi leta je v bistvu tako pač si razvila, ne, da je čisto že na predano služenje v bistvu zelo podobna, ne. In pa se še malo pogovarjala, vzela ful knjig, pa tako, je pa fulover. Ta je bila en primer tako dober. Pa je bilo pa še isto, malo naprej v isti vasi. To je bilo pa tisti dan, ko je Gadadar te delavce ogovoril. Njemu je takrat ful šlo dan, mi da so delali tako, en je levo stran delal, drugi desno. In na moji strani je bila čist koma, tako, noben mi nič vzel, ful slabo, tako, ja, vi ste ful dobri, ja, to je ful dobro, kar vi počnete, samo tako naprej. Ampak niso pa nič vzel knjiga, nimam denarja, jaz bi ful vzel, ampak nič nimam, lih danes. Včeraj sem do 20 evrov, minuko, pa kar nekaj. Gadadar je pa ful dalil in pa jaz tako razmišljam tisti dan, pa kva je to umno, kva sem sploh gledal, 3-4 knjige sem podelil cel dan, ful slabo. Pa sem rekel, Krišna, zdaj mi pokaži, zakaj smo danes sem prišel, ker zgleda tole ni nič, bud nič. Pa ura je bila, ne vem, tam 10:04 in z Gadadarjem greva tako, kar narediva ulice, greva pa na glavno cesto, pa naslednje ulice. In tam, ko so šli na glavno cesto, lih ena gospa nas je čisto odslovila. Tam, ko smo bili s pediatro, pri gasilnem domu v Pradah, meni se zdi. In jaz sem tam vsem govoril, ja, se spomnite pediatre. In vsi tako, ne. Tako sosedi, ali sem mi pa, dan se mi spomnil. Sem jaz še tako, daj bojiš ta pediatra, ben ni tak nič ne ve o te pediatre. In pol pozvonim še tam ene vrata, lih prijem so še naprej delati. Isto nobena odpre, pa že tako grem ven iz dvorišča. Pa samo ena gospa tako odpre, pa sam tako naredi. Tako pa se obrne, pa gre not, pa odprta vrata pusti. Pa sem sam tako videl, evo, to je to, ne. In to je Krišna hotel, da sem prišel. Sem šel noter in pol reče, gledaj bundo dol, tamle so vse, tako je špil. Pa sem se usedel, pa sam se isto ona usedel, pa tam je bila ne še ena ta mala hčerka njena. Pa sem reče, no zdaj mi pa vse povej. Jaz sem tako rekel, kako je to, ne, zakaj ste to naredili, pa tako, pa ona reče, veš kaj, saj te ne bi drugače noto povabila, sam ko sem videla, da imaš knjige v roko, pa sem rekla, to pa moram, kao, ne. In to je lih obratno, kakor ponovadno, zmer probamo skrit knjige, ne, da tako njeno ženejo, ne. To je bilo pa lih obratno, ne. In pol je rekla, ja, jaz se samo vse se ukvarjam, rejki, angeli, ne, ful z enih stvari, ne. Edin Hare Krišna to pa neč še ne ve. Tako da zdaj si ti brši, zdaj mi lahko ti vse poveč. In pa smo se ful pogovarjali, ful jih je zanimalo, kako se mantra, kako se ponuja hrana, ful različnih stvari. In so vzeli tudi ful knjig. In pa tata mala njena hčerka, ne vem, to je bila tam ene 10-8 stara. In tako govorimo o Krišni, pa tako pa ona reče, ja, mami,
a ni Bog tako, da se toliko sveti, da ga sploh ne moraš videti. In to mi je bilo ful tako wow, ne? Kako je kar en tak majhen otroček tako razmišljal. Pa, ko sem šel, sem jim dal še ful presadoma, ko sem imel. Pa sem povedal, ne, pač, da to, kaj je presadom, pa to vse. In pol je ona rekla, pa ne bomo mi to tako, bom pa jaz to spravila, pa bom tako pomal dejala vsakom, ne, vsake toliko časa, kekse. Zunaj pa da vem, da že čakal, ne, tam na parkirišču. In pa sem jaz tako pomahal, sem neko odijo, ne, pač se vidimo kaj. In pa luna tam mala kar tako. Takole nekaj. Tako še z nogami isto, ne, in jaz tako, kva ti to? Pa ona reče, ja tako jaz plešem, ne. Ta bi bila res wow. No, tako pa še to, ne. To je bilo pa 3. teden. Po 2. tednu je bilo tako, ni bilo neki, ne vem kva, ful dober, 2. teden. In pol smo se pogovarjali klele za vikend. Z Marko je pa lih takrat na koncu 2. tedna začel iz to, a vi veste, kje je prava sreča, ne? To mantro, ki jo ima Devananda. Ko Marko še, to vse, vsak, ni važno, kjera generacija je, kva s čim se ukvarjajo, koliko so stari, karkoli, ti sam to palijo. To sam dališ, ne sam jemljajo. In jaz tako, okej, ne bom jaz to isto. Tako v ponedeljek tam začnemo, čist na vrh Semedele, to je nad Koprom, tako neko novejše naselje. Začnemo in tako, z Denisom se začela. To je bil takrat, ko je Denis imel ful nor dan, tako isto ful velik knjig podelil. In ko je ena slika od Denisa, tako leka ima roke, tako knjige v roki, pa morje zadnji. No in tisti dan, pol tako, jaz grem in začnem isto mantro, ne, a vi veste, kje je prava sreča. Ampak je bilo toliko slabo, ne. Tako res čist umetno, pa tako ne vem, res mi najbolj slabo možno. Bolj slabš, kot vse, karkoli, kar sem prej govoril. Tako v celem dnevu sem podelil tako nič knjig, pa še ne vem, keksov sem samo 10 mogoče podelil. Edina ena gospa mi dala 2 evra, pa še ona ni hotela knjige vse. Pa sem se pa lih spomnil, ko sem se pa ravno tisti vikend tudi z Lita Sundari pogovarjala. In ona mi pa rekla, škomoš, prej sploh nisem to pomislil, ampak pa sem se spomnil po tem dnevu, popoldne sem se spomnil, ko mi je ona rekla, škomoš govori, da dobro zgledajo, ne. Pa sem se spomnil, ko ona mi tudi lani poslala en posnetek, takrat, ki je ona ful podelila, ne, koliko 70 knjig, koliko v enem dnevu. In mi je poslala posnetek, kako je enemu podelila knjige, ne, in je tako, neki pozdrav, pa ja, dobro zgledate, bom, hvala. Pa sem jaz isto se spomnil to in sem rekel, da bom jaz to probal zdaj, ne, to od Marko, da sem probal, inače ni. In to je bilo pol čez 2 dni, se pravi, imel sem nič, v ponedeljek, v sredo, sem pa isto dobro zgledate začel, ne. In tam jaz grem in tako pozvonim in tako vsakomu rečem, da dobro zgleda. In tako ljudje mi kar prinašajo ful, ne, kar 20 evrov. Jaz sem sam gledal, kako je to možno, ne. Pa sem pač to skozi delal, čist skozi, ne, vsakmu, ne. Če je bila gospa, je bila ful vesela, ne, tako, sploh kakšne te, ki so malo starejše. Pri moških je bilo pa isto, oni smo tako, kaj v fitness hodaš. Ne, pa si kako, pa so spet tako nekaj. In so mi ful dajali donacij, ne. In ta dan sem pol takrat, v sredo sem svoj oseben rekord naredil. Pa vse knjige, ki sem jih imel s sabo, sem podelil. Tako da to je bilo ful zanimivo. Polo pa ja, takrat je bilo pa še tisti dan, je bilo pa tudi. Delil sem eno ulico, pa je bilo ful, tako vsaka bajta je vzela knjige. Vsaj eno.
In potem sem že šel nazaj po drugi strani ulice. In čez cesto, tam, ko pa prej ni bilo nobenega dopoldne, sem pa videl, da sta dva njih domov prišla, en par, z dojenčkom, ful taka visoka, ful lepa oba. In tako jaz tako, te da sta zih čist naduvana, ne, to ne bo nič, ne. Pa tako se spomnim, ko mi Deni zmeraj reče, ja, do vsazga moraš, ne, kjerkakor vidiš, moraš je do njega, nikoli ne veš, kako bo. In jaz tako, okej, grem do tega isto. Grem in one dva sta šla že skoraj noter, sem tako že mogel malo bolj hitro stopati, da sem prišel. Preden so se vrata zaprla. In pol ona se sam ko obrne, pa mi sam tako naredi, prid nota, ne. Prid nota, pa se, ja, valjda. Pa tam sem se usedel, sem isto dala zapiti vse, pa sta ful me spraševala vse stvari, pa ja, to je ful dobro, no, top. Pa isto nista nič vedela še v Hare Krišna, ostale stvari sta že ful vedela. Pa sta vzela, ne vem, 6 knjig, 7 knjig, ful sta mi dala donacijo vse. Pa tako čist zadovoljna do konca. In pa sem se spomnil, ne, da zmer, moraš je trest do vsazga, ne, nikoli ne veš, kaj bo, ne. Pa sem še njima to povedal, ne, da sem, kaj sem najprej mislil, ne, in one dva, ja, se to izmeri, tako zmer mislimo, glede na zunanji izgled, ne, kakšen je ta človek, ne, ampak nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, ne, čist nikoli. In to je čar v bistvu Sankirtana, ne, da ko greš ven, ne veš, kaj se bo ti zdan dogajalo. Ti moraš samo zmer izpolniti to svojo nalogo, ne. Moraš je do ljudi, do vseh, čim več jih moraš srečati. In bolj boš videl, kaj je Krišna pripravil zate ti zdan, kakšne zabave. Hare Krišna. Stena skupina je Pančetatra skupina. Sestavljali so jo Kedoja Bravo, Nesima Karona Bravo, pa Bhakta Mišo, pa Bhakta Janes. Spravi Pančetatra skupina, ki dela vsak dan iz templa, Kedoja Bravo. Nesima Karona je šel nažalost domov, ni tle. Bhakta Janes, sitne? Še dvo? Bhakta Mišo. Igor. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Ram Ram. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna. Bhakti. Ja. Nekako Milošu Krišne sam bio dio ovog specijalnog maratona. Možda jedan od najboljih ikad u mom životu. Pa, pošto sam imao sreću i milo da sam tu bio u templu, nešto bih prije svega rekao o osobama koje su bile za mene inspiracija. Ima ih 180. Na spisku je tamo bilo 170 i nešto, ne znam koliko ima, 180. Sad ne mogu da pitamo s njima 180 do Mangala Artika. Ne znam, pokušao sam da razmišljam o tim osobama, svaki dan sam tu bio i vidio sam da su jako nevjerovatne osobe kompletno. To je bilo jedan od mojih pokretača. Imao sam druženje jako često sa Ananta Prabhuom, koji jednostavno zaboravio je na spavanje. Disao je prošli mjesec, to je sve što radi. Znači, bez disanja, bez spavanja, surrender nakon 24 sata prije podne, 24 sata posle podne. Pa sam onda se malo družio sa Lalita Govinda Prabhu, koji jednostavno je, ne znam, general naše jatre, koji je od jutra do sutra u kuhinji. Sad ovo što ne znam kako to uspjeva sve naredne godine. Pa sam posmatrao našega Bišma naše jatre. Znate ko je Bišma naše jatre?
Jest. Ja ga zovem dječak. Dječak pastir. Svi su oni tako, nevjerovatne osobe. Ovih dana u Harinam, Sankirtanu, gotovo svaki dan neko mi je govorio, a ona je na rošu, no kako se kaže rošule na sloveniji. Role. Ma ona je na rolama. Jao. Tako predivne knjige. Ona je na rolama. I svaki dan je neko bio koji je slavio Devanandu i taj pravo. Imao sam sreću pa sam se družio također sa Nisima Karuna pravo, koji je jednostavno, ne znam kako to uspijeva, to u stvari moguće jedino kod utjecajem duhovne energije. On je, pa, da li uopšte častio uopšte, koliko ja znam ništa nije častio. Častio je prije 2 mjeseca i možda je sad počeo ponovo. Budemo u Sankirtanu, ne znam koliko, 5-6 sati, dođemo ovdje i on samo zamijeni knjige. Izbaci ove, ubaci one i nastavi. Do 8, do kada je? Do 8-9, legne spavati ujutro. Sve tako. Neki 7-8-10 sati na dan akcije. Ja. Jedna od inspiracija za mene je bila ova timska. Tim. Kako se razvojim. Kao da smo bili, imao sam osjećaj kao jedna fudbalska ekipa sa sudijom koji je Krišna i Šrila Prabhupada, odnosno u našem slučaju Šripanča Tata, Šrila Prabhupada, a sve ostali su igrači koji su radili svoj posao. Tako sam osjećao nekog puta, jednostavno, kao jedan tim, svi mi, znači svi vi, 170-180 bakta, koji je tim, i to me je u nekim situacijama jesi na rolama, nisu? Bez rola ušao u temu. U nekim situacijama ovo zajednički maraton koji se dešava u Ljubljani me je posjećao, makar nakon gledano na osnovu šastra, na duhovni svijet. Na Goloku Vrindavan, gdje jednostavno svi imaju određenu ulogu za zadovoljstvo Šri Rada Krišne, u našem slučaju također Šri Rada Krišna i Šri Panča Tatva. I koliko sam ja uspio, kako ja mogu sada primijetim ovakav uslovljen, ali jednostavno Bhaktije su imali raspoloženje da služe druge. Kako ovaj da služi ovoga, kako ovaj da služi onoga, kako da pomogne ovome da donira, da vozi, da plaća, da služi, da stjeska, da kuha. Tako Krišna po ovo isto kod duhovnom svijetu. Imaju svi raspoloženje kako da drugi služe Šrila Prabhupada. I siguran sam da je to tako kompletno za zadovoljstvo Šrila Prabhupada. I on je to blagosiljao i gurao. Što se tiče raznih situacija, bilo je jako puno. Jako puno. U jednom trenutku, to sam možda na TV-u bila ta scena, pa je bilo prikazivano prije neki dan. Prilazi mi čovjek, onako izgleda kao zanimljivo, neuredno izvanjski gledano, neošišan, neobrijan, neokupan, onako opušteno. Ne znam kakve uvrede prema tim živim bićima i baktama. I prilazi mi i ovako, zagrli me, sad ja gledam, sam tam sam navikao na sve moguće opcije i nemoguće. I zagrli me i počne. Dživ džago, dživ džago. A upravo je pravu osobu našao. Koju treba da pjeva. I počne da pjeva. I ja sad čekam da on stane, ali nestaje. Čitam, ja znam jedan dio, dživ džago, Gora Čandra Bole. Kotan, pišat džago.
I onda nastavlja, sljedeći strofa, sljedeća strofa. Rekao, svo viša bića se spustila i nekome ovdje zeza. To Denisa, imaš onu kameru, kako se Toki Voki, imaš onaj Toki Voki. I on je već prešao ulicu, pravuđi! I on se vraća nakon tako, a opušteno hoda. Molim te, more one time, I forget. I onda on, kao ja sam u Italiji sam sreo bakte i tu pjesmu mu se svidla i zapamtio. I neće knjige, neće samo otpjevo obađan, zagrali nas i ode. Rekao Kriš. Dakle, neki dan čovjek mi prilazi, kako da to materijalni svijet nekada vidim kao neku pustinu, određena pustinja u kojoj kao da nema života i nema života, a bakte kao određene oaze. Dakle, oaza. Svaka pustina ima razne oaze sa vodom, palme, a sva živa bića okolo koja traže tu vodu prilaze tim oazama. I onda, kad idemo Harinam Sankitan, odjednom, kako Harinam ide, kad je Miha Prabhu, svaki bakta anyway pjeva sa predanošću, također i Miha Prabhu, to je bilo nešto nevjerovatno. Kao, znate, situacija izgleda kao i uobičajeno kako izgleda. Određena tijela hodaju, siva energija, aure zanimljive i čudne. I u jednom trenutku, samo kao određeni lotos, samo iz vode, pop, i onda gleda, i onda nas snima. I žena ga gleda, on isjedne. Žena se zbunila, je li muž, okej. Onda prilazi jedan čovjek, sam uznemiren, na pozitivan način, i gleda u mene, šta je to Krišna Rama? Šta je to Krišna Rama? To su Božja imena. Božja imena? Allah? Pa sve Božja rekao imena. Pa pjevate Božja imena? Pa da. I onda se on okrenu prema ekipi tamo i drži preaching. Božja imena, oni pjevaju, niste vi znali, počeli ga propovijedati. Dobro rekao. Ajde, pomolite se malo za mene, bit će se u redu. I onda sam baš tako nekako u nekim situacijama vidio kao, ne znam, samo, to je jednom prilikom, Nevranska milost, Bhaktivinoda Thakura opisao, buđenje vjere, sam se probudi vjera naglo kod osobe. Da, najvjerojatnije negdje čak i svjesno i nesvjesno, i da osobe daju neke komentare, čovjek pogleda knjigu Sankitanu, Šrila Prabhupada, ja sam slušao njegov zvuk, njegov glas, njegova energija i počeo da slavi Prabhupada. Ja gledam Krišna. Tako da, velika sreća i milost biti u vašem društvu. Ja bih volio da napravimo imam jednu ideju, pošto u Sankitanu se dešava puno toga što može biti da nije baš savršeno, jer sve bakte nisu čiste bakte i tako, da se rade neke greške i ti ljudi možda nisu pravilno baš prihvatili knjige, shvatili, da li će shvatiti, vidit ćemo, nešto ćemo vidjeti, nešto nećemo, Paramatma će to regulirati i Krišna. Ali bi volio da recimo napravimo jedan kratki bhajan od 1-2 minute i da u našoj meditaciji bude da molimo Šri Pančatattvu i Šrila Prabhupada da jednostavno da blagoslove tim osobama da čitaju knjige, da postanu bakte u ovom životu. Da se razumiju, znači jednostavno postoji mogućnosti u Harinamu, da nekakvi ljudi ne znaju šta se dešava. Jedan čovjek otvorio vrata i gleda u mene, tako, i sad ja pričam sa njim, kakve su to knjige, šta je to? Ja pokažem jednu, super, ali šta imaš još? Ja pokažem drugu, treću, ne mogu ja žurim, i zatvori čovjek vrata, 5 minuta sam pričao sa njim.
šta je to karma, šta je? Zatvori on vrata i sad ja stojim pokraj vrata, ne znam što sam stavio, ja idem generalno dalje, tamo uputim neku molitvu i Krišna, idemo, nova situacija, idemo dalje. I tu sam stao, ne znam zbog čega, i sad njega pita neko iz druge tamo, s druge strane, znači on je tu pokraj vrata, i žena, da li neki ženski glas, najvjerojatnije žena pita ga, ko je to bio? I on šuti. Pa neko! A šta su htjeli? Pa, još šta prodavao? Pa ima, ja, ne! Pa šta me pitaš, šta me zapituješ? I onda vidim da ljudi spavaju, hodaju, a spavaju, kao da su tu, nisu tu uopšte. Znači, on je sa mnom pričao minimalno 2-3 minute, šta ne pričam više od 10-15 sekundi ni sa kim, osim kad već krene neka komunikacija, razmene, generalno to je slabo ima. Znači, pričamo minuta, 4 minute, 20, 30, 50 rečenica, on ne zna šta se desilo. Je neko nešto prodavao, je neko nešto imao, je kupovao, ko je bio? Pa je bio muško, ko je? Pa šta? Pa bili su, pa... Krišna. Onda kažem, se razumije što želim reći. Veliku pokušavamo imati službu za te ljude. I onda možda jedan važan, ja ću pokušati pjevati, da me pratite, ako je to ok, 1 minuta, 2, u našoj meditaciji, da se molimo Šrila Prabhupadu, da njega nije bilo, da je Boga ovo napraviti, da nije vi Šri Pančatatve, da jednostavno tim osobama da blagoslove, ako je bilo nekih grešaka od naše strane, uvredljivih ponašanja, tako dalje, da im oprosti, da nam oprosti prije svega. Hoćemo pjevati jedan važan 2 minute. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Pačitata skupina lagi? Naslednja skupina je bila ulična skupina, to so bhakti, ki so delali na ulici v Ljubljani in okoliških mestih.
bilo kar 23 vak vključenih, pa je prosil zdaj predstavnike te skupine, pa je že nadamredaven, potem Bahtanejc, potem Bahtalenat, Devananda. Devananda je se, rešte? Ajde, bez rola, bez rola. Še kdo? Ajde. Na ulici? Ajde. Sad boš Ajde, bilo mladi, sve. ajde. Samo kreni, poslije će biti, sve će biti lakše, samo uzmi to. Kar zvodno naprej. Ajde. Se pravi, 24 vak, skoraj 514 ur. Podelili so 3556 knjig na ulici. Srečani pa 22 000 ljudi, to je ogromna, naval na Slovenijo. Ok, izvolite, Bahne Harič. Hare Krishna. Z Bhakti sem delal v Mariboru, in že pred maratonom sem tako razmišljal, da pač hočemo čim več podeliti, ampak itak ne moramo sami to nič narediti, zaradi tega, ker vsaj jaz nimam nobenih kvalifikacij, da bi predelil kakšno knjigo. In zato sem se ful pač vračal na Mišlja Prabhupada, pa na Pančitato, in potem mi je to bilo v bistvu nek cilj v maratonu, da v bistvu, da skozi cel maraton probavam imati zavetje Mišlja Prabhupada, da bi njegov kredit, ki nam ga je prinesel, da bi v bistvu čez to delil, da bi deloval po njegovi brezročni milosti. In potem sem tako prvi dan, ko je bil, sem si rekel, in je ful dežale, in je bilo tako, kao vse to, Mišlja Prabhupada, kaj lahko zdaj naredimo, to je pa res čudna situacija. V Mariboru z rolerji, mislim pa še dežuje, kaj pa zdaj, pa stoki ljudi, in potem sem rekel, ok, Mišlja Prabhupada, prosim te, če imaš kaj milosti, če si zaslužim, da se sploh kaj zgodi, potem prosim te, ponomoči me, da bi lahko deloval pravilno. Potem gremo ven prvi dan in pridemo do centra, pa je bil tak, pa smo iskali tak streho, pa smo našli, tam je bil neka pekarna, ki je imela glih tako streho, in potem je bil nek glih prostor, ko sem se lahko vrolil, sem pa kaj, ko so ljudje hodili mimo. In potem jaz tam stojim, pa pač sem molim Prabhupada, ok, zdaj pa prosim, pa še nekoga, ko bo vzel knjigo, In potem ljudje, ki so prihajali, mislim, ljudje, te duhovne duše, ki so prihajali, to skoraj vsak, ki se je vstavil iz knjige. Kar bilo. In potem sem rekel, ok, Mišlja Prabhupada, to deluje. Nekaj mora biti tema, In potem sem še malo bolj, ok, Prabhupada, jaz ne moram da mene podliti, sem ti, če trebaš da mene podliš kak knjigo. In potem je šlo še vedno. In še naprej, pa so kar knjige šle. In potem prvi dan 50 knjig, Ribol! In potem tako drugi dan pa sem si rekel, ok, mogoče bila to začetniška sreča. Na začetku dal milost in potem bo itak zdaj popustil. In potem sem še vedno tam pri Bhakti Dayanu, sem bila in on imel ful lep oltar z pač Guru Paramparajem, Mišlja Prabhupada vse. In smo se tam zjutraj vedno molili, pa smo brali, prvo smo brali popolno vprašanje, polno odgovori. In potem smo imeli program jutranji, pa sem skozi tako imel to v glavi, ok,
šlo pravi, da se veš kak, ne, kaj želima, ne, to, da bi mogoče lahko danes tudi spodljiv 50 knjig, ne. In potem, drugi dan tudi žal ni, mi se zdi, da je. In potem drugi dan sem spet šel na isto mesto, ne, zroli držali, in sem si rekel, ojoj. Ampak, mislim, knjige so šle, te duhovne duše, ko so hodili, mi so se kar starale. Pa bilo mi je tako zanimivo, ker malo so si knjige pa dali donacije, piškote smo imeli na seboj, vse. Kar knjige so šle, ne. Ampak potem par dni je kar tako šlo, cel teden, kar šle so knjige. In jaz sem že itak, potem pa veš, sem ostal malo ponosen, da sem mislil, ja. Zdaj mi pa uspeva. To je to sem iskalni, to sem jaz. Okej, in potem sem pač postal malo ponosen, ne. Potem tako jaz se rolam sem pa tja, ne. Tako mislim, ali sem šel sem, pa sem se vrtel tam, pa sem bil, ne, po celem tam tistem. In potem so ljudje, in je bilo še vedno to zanimivo, ne. Ampak potem sem jaz začel misliti, da sem to jaz, ne, da jaz delim knjige, ne. In potem kar naenkrat en gospod pride do mene tako. Ko je ti neki tle oblečen, si tako čuden. Kdo si pa ti, ne? Da tle misliš, da boš tle v mojem mestu zgani norčija, ne? Sem mislil, ojoj, kdo pa ta, ne? In rekel, jaz imam tle čez te stvari, veš, kjer jaz poznam tle v mestu, tako. In začel tako, sem mislil, kaj se zdaj dogaja, ne? In sem se kaj malo strašil, ne? Kaj pa zdaj, ne? In on mi še kar začne govoriti stvari, ne, da kaj je to neki, kaj imaš to neki umazano zgori. Pa pač take fore, ne. In pol sem se ga nekako probal znebiti, ne. In potem, in pol je šel stran, ne. Pol nekako sem si ga izognil. In potem kar naenkrat, potem pa tam je ena punca bila, ne, pa sem mislil, okej, ne bom pa šel blisa, ne. Potem pride tja in potem tako si glih kupi cigarete tam na trafiki, pa jaz pa ne rečem, a ti veš, kje je prava sreča, a veš. Potem ona tako gleda in potem sam vzame šike, te cigarete, ne, in odpre pa mi tako ponudi, kaj še skozi, kaj je to. In potem je tako, pač sem videl, mislim, tako, videl sem, da zdaj, ko sem postal ponosen, da mi Krišna pošilja duhovne duše, ki pa si ne želijo transcendentalnega znanja, ne, in v bistvu želijo delovati na materialni zavesti, ne, in to je v bistvu, to je bila refleksija moje zavesti, ne, kako sem jaz deloval v tem trenutku, ne. In potem sem pa šel stran, pa sem se začel spet moliti prav, da okej, tole pa ni bila glih najboljša situacija. Tako da ti prosim, če mi oprostiš za moje materialne zavest, ki jo imam, da mislim, da sem jaz delovalic in da pač jaz zdaj sem postal nek dober delilec knjig, ne. In potem pa si spet kar odprl. A veš, takoj, ko sem začel imati zavetje, potem kar ljudje, Krišna je kar začel pošiljati take duhovne duše, ko so spet želeli knjigo. In to je bilo meni najbolj fascinantno v tem maratonu, da mi res nič ne imamo. In da lahko delujemo samo po brezrečni milosti šele Prabhupada. In potem, ko je spet šlo, pa sem spet pozabil malo. In potem je Krišna kar unga istega pisala. Res, je spet začel groziti nekaj, sem tja. In sem rekel, ojoj, veš, jaz doma imam med, ko sem ga sam naredil. In ga imam tuk, da imam za celo življenje, in sem ga razporedil, tuk da bi imel do konca življenja. Ja, vi ste pa dobri gospodari. Ampak, kaj vam bo to, ne, če nimate duhovnega znanja, ne? Ampak si videl, da jaz potem delujem, čeprav smo dobili pač po brezročni milosti šele Prabhupada to duhovno znanje, ga imamo vsi tu, ampak če ga uporabljamo kot svoj ščit in kot svoj, kot nekaj, kar smo mi, kao da smo mi to ustvarjali, potem je to spet materialna zavest, s katero želimo obleči to duhovno znanje, ampak to ne gre. In zato nam Krišna pač preseka, če sem prav razumel.
Mislim, da se strinjajo. Ja, in tako se je odvijal maraton čez 7 mesec, da sem se malo molil sem, da bi lahko duhovne duše pač, da bi jaz lahko na pravilen način delil knjige tudi ne. Da ne bi bilo samo to, da jih zdaj podelim čim več in da te duhovne duše sami pač mi dajo veliko donacijo, pa potem vršijo smeti knjige ali pa jo niko ne preberijo, ne. In ja, to je to. Hvala Krišna. Hvalimo! Ladies first. Okay, great. Hare Krishna, dragi vakte. Čast mi sjediti ovdje. Prekrasan maraton, stvarno je bilo fantastično. Što kaže Nita, ja pravu. Tako jedna obiteljska atmosfera, familijarna atmosfera se stvorila. Molili smo se jedni za druge, pomagali smo se, slali smo puno podrške, ljubav jednim drugima i baš kako treba da bude i baš komentaršu i vakte gosti koji su nam došli sada omladne u posjetu kako nisu dugo naišli na ovakvu atmosferu u hramovima. Dosta putuju po svijetu, da im je fascinantna, jako ta familijarna, u pozitivnom smislu, atmosfera kao ovdje vlada. I ona je proživjela baš ovaj maraton i meni lično, ja sam imala najveći izazov sa zdravljem, da li ću uspjeti da izguram, jer nisam se dobro baš osjećala. I često puta sam se morala prisiliti da izađem, bukvalno prisiliti. Ne u smislu zbog rezultata nešto, zato što stvarno volim Sankirtan, meni je to droga. Ko je probao Sankirtan zna da je to nešto najbolje što se može osjetiti, što se može iskusiti u svijetu. I sjećam se, jednom sam pošla i onako pakujem knjige, teške knjige i odjeća teška. Ja 15 slojeva obučem na sebe, znam da ću se smrznuti. Sve to tako teško. I prijateljica mi šalje iz Italije, šalje mi neku fotografiju, neku inspiraciju. Ja kažem, evo upravo izlazim u Sankirtan. I ona kaže, super. I ja razmišljam, što meni ovo treba? Ne osjećam se dobro, bolje da ostanem kući. Što mi treba ovo da se ovako mučim? I onda šalje drugu poruku na mobitel, kaže da onog dana nije bilo Sankirtan Bhakta u Londonu, ja bi sada bila u ludnici. I kad to rekla, ja sam rekla, Ananda izlazi sad iste sekunde, nema priče uopšte. Mislim, to kada neko kaže, da se sjetim se sebe gdje bi ja bila da nije bilo Sankirtan Bhakta. Ne bi bila živa sigurno više, nema šanse. Tako da, to zadovoljstvo kad sretnemo ljude i kad ljudi cijene, ja provedem dosta vremena s ljudima za razgovor, recimo od nekih bakta koji kažu brzo to, ali ja stvarno provedem vrijeme, ako uzmu knjigu ili ako je ring a bell, ta filozofija, ako na neki način odzvanja u njihovom umu, u srcu, ja probam da napravim neki utisak, da im približim Krišnu, da barem nešto oni ostaju. I stvarno, Leonard, sjećaš se, par puta smo imali ta iskustva, njega sretnu ljudi kasnije, kaže, bila ona punca s knjigama, nisam uzeo knjigu, onda uzmu od njega. Ja, ili obratno. Bilo je takvih momenata. Ali oni uvijek imaju pohvalne riječi za Bhakti Sankirtana, koje je sretno prije, tako da taj dobar utisak je stvarno jako bitan kako se s njima pogovaramo i kako predstavljamo Krišnu, jer kaže se u Sankirtanu Bhakta se stavlja u poziciju Krišna Saka, Krišnog prijatelja, Sake rasa, da je to Sankirtan, zato što predstavlja Krišnu, predstavlja Krišnin koz, Krišnu misiju i Prabhupadu. Tako da je bila super situacija, Krišna isto, kao što je Nanda Pant govorio, jako je imamo Sarajevo Pantita, pa brkam i dvojicu. Kao što je on govorio, Krišna jako u Sankirtanu radi stalno tu refleksiju nas i naše svjesnosti preko drugih ljudi. I kad smo u dobroj svjesnosti, onda nam šalje
ljude koji su tako zainteresovani, s kojim se možemo dobro pogovarati, uzmu knjigu i obećaju da će, ja uvijek tražim da mi obećaju da će pročitati knjigu. Barem malo, barem 2 rečenice. I onda i kasnije vidim nekad kako sjede u baru i listaju knjigu i čitaju. I također nam šalje ljude koji nas upozore kad nam je svjesnost loša. Kad padne svjesnost, a interesantno čim se pokaji na par puta, kažem Krišna, izvini, pogriješila sam, ok, pogriješila sam. I iste sekunde vrati film samo nastavim gdje je stalo. I jednom je tako isto bilo malo onako, išla je dole. I ja kažem, smrzavam se, hladno je. Šta mi ovo treba? I onda srećem jednog Indijca. I on prolazi, ja vam knjige pokazujem, kaže, i pitam ga, kako se zoveš? Kaže on, Parti Sarti. To je bilo baš oko Gita Jayantija, pa dana, vozač bojnih kola, Krišni. Arjun je bojnih kola, Krišna. Kaže on, to je Krišna ime, to je vozač bojnih kola. Znam, Parti Sarti. Hvala što se tako zoveš, što me podsjećaš na Krišnu. Jedna djevojka isto, ljeto se tako isto hodala je okolo, imala je Paunovo pero u šeširu. I ja sam pala u trans, bukvalno, stvarno, u Sankt-Petersburgu da padnete u trans. Ja sam prišla i rekla, hvala što nosiš taj tu pero, ti me podsjećaš na mog voljenog, ono. Mislim, to je stvarno moment koji... Da, ljudi me nekad pitaju, kao kaže, meditira Mija. Na što meditirate? Na ništa. Kaže, pa prilično mi je to teško, na ništa meditirati. Normalno je teško, to pravo teško. Kaže, a jel ti meditiraš? Pa rekao, da, ja meditiram. Na koga? Pa na voljenu osobu. Aha, kaže, viš dobra ideja. Ko je voljena osoba sad? Kasnije ćemo to je. Onda se sredim neke mlade i pošle su, to je bilo oko Božića, negdje pošle neki parti i onda nisu htjeli knjige, prvo su me malo zezali, kao nešto su me zezali za knjige, Hare Krishna, vidjeli s Harinama okolo i sve. I onda hoće knjige, neće i nekada neće. Ja kažem, ok, morate uzeti kukije, to morate uzeti, tu nema ne. I dajem kukije, a on, je li droga unutra? Ko najbolja droga. Ovo je fest. I što mi stavljamo unutra, to nema nigdje, to ne možete naći na tržištu. Stvarno. Rekao, ja sam pala na nju, eto vidiš, nema se desiti. Kraj priče. I onda je gledaju ovako, gledaju jedan druge, a probalo se vjerojatno svašta. Kao, sad, šta jel se bojite? Šta, to vas strah. Probajte, sad ste vi mamupi neki, ne možete probati. Ajde, predamno, da, jedno sam. Ili kad neće da uzmu knjigu, to sam pričala danas, koja je snimao. Kao, kao, super divno, knjige, i onda kao, ja bi uzeo, a može džaba za 100. Pa rekao, ne, dajte bare nešto, euro, 2, nešto, čisto neka razmjena da bude. Joj, ma nemam, a pošli su, očigledno su pošli na zabavu, mislim, pun para, 100%. Joj, stvarno, evo nema, pogledaj, nema, kao izvrču džepove. I pa jel želiš knjigu? Pa da, jako bi, baš hoću knjigu, baš ako mogu i kako. Ajde, okej, prođu s knjigom. I pođu s knjigom, ja napamslim. Vidiš, on sad pokušao da me prevare, kao, znaš, sad sam kao mene dobili su knjigu za džaba. Krišna nije prevario. Ne kontakte su upravo prevareni. Baš su prevareni, kao nisu dali 2-3 eura, dali su život upravo sad. Tako se Krišna zeza. Ili ovo što sam pričala da te kršćanske, to je na Tenerifima kad sam prije par godina delala knjige, kao prolazi kršćan i to isto bilo kao, a Isus, kako si rekao Džaganasutra, šta ti je rekao, Jezus? A za kaj ste napustili Jezusa? Kaj nisam napustila Jezusa, ja sam napustila Muhameda. Ovo ćemo precizirati. Kaže, on opet, net preaching. Ja kažem, znate šta, ja bi samo rado se razgovarala, rekao, ja prodajem knjige, ja sam samo obični prodavač, mene su ovdje uvalile knjige, nema ništa s tim. Ja moram kvot svoju, valja pare za rad, školova djecu, tako dalje. Rekao, moram ići samo da ti kažem, stvarno moram ići. I ja krenem dalje,
kad zaustavlja me opet, kaže, i počnemo priču, kaže on, odakle si ti, ko si? Ja kažem, odakle sam, kaže, ti čuo muslimanka? Misli sam muslimanske porodice, ako jesam. A on je ispade neki musliman, ne znam odakle, iz neke zemlje arapske. Pa kako sad ti knjige imaš? A gdje je Allah u svemu tome i tako? I pričam on, ja kažem, izvinite gospodine, ja stvarno žurim, ja moram dalje prodavati ove knjige. Kad u tom prolazi taj kršćanin i kaže meni, evo, rekao, vas dvojica, molim vas, ja susad njega, molim vas, dogovorite se koga ja da slijedim. Ako možete dok ja moram vas dvojica se dogovorite. Allah ili Jehovu, koga? Ja ću poslušati, samo se vi dogovorite, nije problem. Tako da je. Bilo je stvarno, bilo je super. Super je bilo s mladim, danas sam spomenula to baš prije Manđari, jel sam tebi to spomenula. Dosta sam sretala mladih ljudi i njih kad sretnete, oni su još uvijek živi, stvarno za razliku od i stariji, koji su uglavnom prodane duše redom. I, mislim, prodalo se materializmu i svemu, puni strahova, puni tjeskobe, očigledno. A mladi kao on mogu, oprosti, imaš sekund, možeš samo za trenutak pažnje. Da, naravno. I osmijeh. Rekao, hvala ti Bože, smiješ se još uvijek, dobre. I da, pa da, imamo vremena, šta je bilo? Da kažem, imamo neku knjigu, Saša, pitanje po polno uprašanje, po polno odgovori, je li dobar naglasak? Jest. I jel se pitate vi nekad u životu nešto, o životu, Da, pitamo se, baš se pitamo. Pa jel nalazite odgovor na to pitanje? Pa ne, niko nam ne odgovara na to. Nisu, stvarno, kako je divno sretati ljude koji postavljaju pitanja i, da kažem, znate, vi ćete se pitati još koju godinu neka pitanja, a onda ćete prestati da se pitate pitanja, jer će vam život navesti takav tempo da vi nemate vremena ni za šta, nemate vremena da razmišljate. Zato sad iskoristite situaciju, da iskoristite dok ste mladi, dok ste još slobodni, dok nam je duh otvoren, dok vas još nisu potrebali u tim školama, da saznate nešto što stvarno vrijedi, jer pun ste, jel da sada dolazi pubertet, adolescencija, pa zaljubiš se, pa škola, pa sve te to muči, pun ste, jel da tako neke stvari, neodgovorni pitanja i neke tuge ili depresije ili straha, šta znam, i želite da se riješite toga, želite saznati što ima više u životu od toga. I on da, super, ima to negdje, ima. On se nauči u školama, neće vas učiti kasnije u životu. Šta ima u toj knjizi? Ima. I onda uzme knjige i stvarno su receptivni i oni su baš su kandidati za transcendentalno znanje, jako su otvoreni i uzmu, i sretni mi kasnije i pitam jeste čitali, jesmo, super, ima super stvari. I baš sam razmišljala o tom follow-upu, kako zadržati te ljude, kako i dalje. I on uzmu knjige, ali ne ostanemo u kontaktu s njima. Mislim, uzimamo kontakte, ali ja sam primijetila, oni se ne javi. Ja im se javim i oni možda jednom uzvrate, ali kasnije se ne javi. Baš razmišljam ovih dana da ima neki način da ima vjerovatno bakte kako to radi follow-up, kako ostati s njima u kontaktu, kako i dalje dovući. Baš sam srela jednu djevojku i ona ovako, sve sam taj dan, sve s knjige išla, to je bilo baš magično. Kako kad upadnete u tu čaroliju sankritan, samo ljudi ko da sve govori da, može, da, evo, i meni, mogu i ja. I onda ja sam samo u tome kao, wow, kao, baš ste u filmu nekom, Krišnom filmu. I širi se, i Krišna Kirti, onda ste kao instrument širenja Krišnih slava. Prekrasan osjećaj, to nema tog osjećaja za mene nigdje, ja to nigdje nikad nisam osjetila, tu magiju. I na kraju ostao mi Krišna Book, knjiga o Krišni, nisam podijelila tu knjigu. I htjela sam kao, eto, prvi put u životu podijelim tu knjigu, a prelijepa je onako ova naslovnica, Krišna Book je tako lijepa. I niko neće, molim vas, uzmite, ne. I pa za djecu, pa ovako, pa onako, razne priče, ništa. I na kraju, ja kažem Krišni, ok, ja ću se vratiti, eto ti nećeš, ja ću se vratiti, nije problem, kući, ja na biciklo, i onda opet sam se okrenem nazad. I onda 3 puta sam do bicikla dolazila da se vratim kući nazad i sva 3 puta se okrenem i dalje tražim. Smrzla sam se, premrzla sva. Imam tamo ovog jednog, što prodaje kostanje.
jedan šiptar, kako se kaže na vašem jeziku šiptar, prodaje kesten i on mene zove Vrindavan, jer mislim, Karuna mi već objasnila da se ja znam Anand Vrindavan i on kao Vrindavan. I on, Vrindavan dođe da se ugrije, kod njega se ugrijem, on me da kesten u rukavce, ja se preko kestena ugrijem ruke. I on je super neka osoba, on skroz je, on mene ispituje me tako razne stvari, onda, a što si Allaha ostavila? Moram malo objašnjavati tako. A on je, jednom je kao, Hare Krishna Maharaja. Let's bring Krishna Maharaja ki jai! Yes. Okay. So what am I here for? I'm retired. Can someone translate for Maharaj? Adore Pilvaya Maharaj? Možete ga? Okay. Yeah, that's fine. That's good. No problem. Ok, hajde, završit ću brzinski. Poglavnom, onda me ponudi kesten i me kaže, evo izvoli, onda uzmem kesten i ja onako u umu nudim, a on kaže, a što to radiš? Ja kažem, nudim umu kesten i kaže on, u umu, Sima Karuna nudi tu Hare Krishna, fino, kako treba. Pa on niko čovjek. Ok, dobro. A on je tako izvješten, sreo je nekog Indijca i onda ga je pitao koji je kupovao kestenje kod njega i rekao mu je jesi ti možda iz Indije? Vidio kao čovjek, jesam. A kaže, da nisi slučajno iz Vrindavana? Čovjek je bio iz Vrindavana. Otkud ti usred Slovenije, neki šiptar, da je on iz Indije, iz Vrindavana. Mislim, znam ste to tu slukao slučajno. Tako da je on super uvijek. Vrindavan kad sam tako, smrznem se i padnem onako, obično priđem njemu kad padne dole energije i sve skupa. Onda priđem kod njega i onda on, Vrindavan, dođe ugri se. I onda odmah se digne. Jedan Meksikanac kojeg sam srela, on je uzeo knjigu, jako se bio zainteresovao, pa počela sam pričati, da sam ja rekao, pa šta radiš usred zime, sad je toplo u Meksiku, šta radiš sad ovdje usred Ljubljane? I on je uzeo ovako knjigu, kaže, mislim da sam došao zbog ovoga. To mi je bilo baš... Da, ljudi osjeti, stvarno. Tako da, eto, zaključim ovo. Mislim, bilo je puno priča, puno divnih iskustava s ljudima, puno lekcija za mene, ali moja meditacija je bila nekako, pošto je maraton je počeo u vrijeme kad Jani vrate, kad gopije rade strogosti da privuku bliže Krišnu. Meni je bilo isto i Krišna na kraju uzvrati, nagradi ih na neočekivan način za njihove strogosti, za njihovu žrtvu, za njihovu ljubav, za zajedništvo koje su pokazali. Meni je bilo šta će nama Krišna pokazati, šta će nama, ako ustrajemo u svojem žrtvovanju, šta će nam Krišna dati. I nevjerovatno zadnji dan maratona meni je bio jedan od najljepših dana u mom životu. Ne samo na ulici, nego kasnije, kad sam otišla sam u Tivoli da mantram u šumu i baš sam ostala kao Krišna stvarno ima poklon za svakog od nas. To je, baš ti dati plod truda i službe za njega, tako da uzvrati uvijek puno više, tako da nagrad dođe i za vrijeme, i dok Sankirtan traje, dok maraton traje, tako da s jedne strane mi je žao što je, drago mi da je gotovo jer je bilo i naporno, intenzivno, a s druge strane mi je teško jer je bilo stvarno jako slatko, jako lijepo. Hvala svima za trud i za inspiraciju i jedva čekamo ponovo. I da nastavimo čitavu godinu, da nastavimo, da pomažemo Sankirtan misiju. Eto, hvala puno Bhakte. Hare Krishna. Jaz sem sicer uradno sem prostovoljec v Španiji, ampak ko se začne december, jaz postanem nomiran
ker december mi je najljubši del leta, še posebej zaradi tega Sankirtana in tega vzdušja. Ko sem začel dobivati sporočila z WhatsApp skupine, sem začel delati načrt, kaj bom prišel na dopust v Slovenijo. Ker v Španiji, nisem še osvojil španskega jezika, tako da imamo težko deliti knjige. Sem pa naštimal Džara Mara Preboja, da sem šel skupaj na ulico v Santander in sem bil zelo navdušen nad njim, kako on deli. Manj kot 2 urah je podelil 50 knjig. Jaz sem sam knjige nosil, pa gledal, kako on to dela. Če se spomnite, lani sem vedel en film, leto sem naredil spet en film, ampak o njemu, kako on podeli 50 knjig v 2 urah. Pridem nazaj, ga bom zmontiral. Da bom poslal. No, ko sem bil še v Španiji, en teden sem poskušal iti v Sankirtan, sem podelil zelo veliko knjig, in sem pa sam spremljal, kaj dela in ga pozval in se pripravljal na misijo v Sloveniji. Vmes je bil pa še en teden, ko sem bil s prostovoljci EVS. Smo bili v enem hostlu, se je bilo 31 in je bilo tako zelo zanimivo, cel dan je bilo tukaj zdaj mladina tele. Malo podobno, ampak je bilo še bolj intenzivno. Od jutra do večera so imeli razne aktivnosti. In nekako je bilo, prvi dan smo se menili, kaj bomo počeli tam, kaj bi lahko še dodali programu, pa sem jaz ponudil, da lahko jogo učim zjutraj. In smo imeli jogo pred zajtrkom. Na prvo uro sem jih naučil pozdrav soncu, jih je prišlo že 6, nekaj taga. Potem naslednji dan sem dodal še meditacijo, sem naredil 1-2 pozdrava sonca po meditacijo, vse to v pol ure. Po razlagal sem malo vodena meditacija bila, tako da sem razložil, da niso to telo, da so po naravi večno prostovoljci. Tako sem jih učil jogo postopoma, skozi joga lestvici. Potem naslednji dan so izvedeli še več. Vse tako do konca, rekel smo že bolj malo delali raztezovalnih vaj. Kantena je že dobro delala, smo se začeli povezovati s Hare Krišna Maha Mantrama. Tako je bilo zelo zanimivo. In eden je pa vzel Bhagavad Gito, ker je lih to iskal, pa še nekako slučajno je bil z mano v sobi. To je bilo zelo zanimivo. To je bilo to, potem sem šel pa, naslednji dan sem pa že letel v Slovenijo. In ko sem prišel sem tako navdušen, ko je prvi dan sem skup padel. Sem si nos polomil na WC-ju. Ampak vsem sem šel ven, pa sem knjige delil. Ko iz Krišna Gukom pa Vedam. In sem toliko delil, toliko sem jih podelil, da še za stroške knjig nisem pokril. Tako da sem po 2 dneh Sankirtana prišel na zelo velike dolgove. Neka karma je čudna. Več zapravam, kar zaslužim. In potem, ko sem hotel, kot sem rekel, bom jaz to poskrbel, bom jaz dobil ta Lakšmi nazaj, ta teden bom poširal. Imel sem plan, da bom delal zvečer, ker takrat največ ljudi. Tako, bene 6 sem šel ven, 6 zvečer, pa tam do kakve 9. Je šlo, knjige so kar šle, no. Ljudje še posebej radi vzamejo, če mislijo, da so zastonj. In potem, ko tako hitro grejo, ko moraš reči, Krišna Guki so pa dragi. V Španiji so mi povajali, da je knjiga vsaj 5-krat cenejša, se lažje pokrije. To je malo sem se zaštel z ciframi. Ja, bom hitro zaključil. Nažalost sem pa preostale dni sem zbolel. Sem obležal v postelj, tako nisem šel več v Sankirtan, vse do novega leta. Božič sem preležal. Mogoče je bil to čas, v bistvu je to čas za refleksijo, da sem malo videl, kaj delujem, pa kaj mi je kaj narobe. Dobil sem tudi neki dober coaching od enega mojega prijatelja. Baladev Vidyapuša mi je fajn coaching dal, kako moram Sankirtan delati. In potem za Novlic sem se toliko pozdravil, da sem šel spet s Harinamom in
sem tam počakal pri nami, polk knjig sem imel s sabo, majhnih tokrat. Ampak bilo je zelo težko, ker nekako sem izgubil ta duh, ko sem bil dolg časa pa spržen od vsega. Kuhal sem vsak dan, bolj sem bil kuhanjska hrana. Ne bi bilo to hudo, ampak nekako sem bil čustveno malo šibek. Nisem imel toliko energije. Ampak začeti je bilo težko, ampak ko sem pa začel, je bilo pa se pa stopnjeval in sem govoril, ko sem zelo pospešil ritem in sem tako, vsako minuto sem z nekom govoril, zelo hitro je vse potekalo tako, da sploh ne vem, kaj se je dogajalo, ampak knjige so šle. Tam do polnoči sem jih podelil že 50. Vmes sem šel še na presadnem v templu, ko sem gulačil, pa sem šel kuj nazaj. Pa še enega prijatelja sem pripeljal, in tam sem prišel v učenju, ko sem ga srečal sam kjer tam. Tako da je bilo nekako, kako rekel, Sankirtan je vedno poln novih spoznanj, vedno se veliko novih stvari naučil, da to je to. Tako dragocena izkušnja, da ne stane kakor če, če nič ne zaslužil. Ampak tisti dolg sem ga pokril. Rivo! Sam še za karto za nazaj rabim. Sem zelo navdušen nad Sankirtanom, vedno, ker je prilika, december je res tak čas, kako bi rekel, še posebej ta aktivnost je tak super priložnost, da imamo vase, da pogledamo, kaj lahko spremenimo na sebi, kako lahko napredujemo. In dosti učiteljev je, vsaka pride, da nam nekaj da, kako bi rekel, naredimo korak naprej. Najlepša hvala. Hare Krishna. Najprej bi se rad zahvalil vsem baktam za ta maraton, ker ste delali zelo veliko spodbude. Zelo ste bili vsi entuzijastični, pa to je tudi zelo pripomoglo k temu, da sem se lahko tudi jaz prvič udeležil maratona. To željo po Sankirtanu sem imel že kar dolg časa, nekje sem imel v srcu, želel sem se iti ven, sam nikoli ni bilo pač take priložnosti oziroma poguma ni bilo, nisem zbral, da bi šel. Tako da ta let pa sem šel že malo pred maratonom parkrat ven in je bilo res tako, zelo sem hvaležen za to, res ene take izkušnje, ki jih nisem še pač doživel v življenju in res vidimo, kako Krišna je prisoten, kako je z nami in kako deluje. Tako da podelal bom na kratko eno zgodbo, ki se je zdaj zgodila pred nedavnim, pa mi je kar tako ostala v spominu. V bistvu bili smo v Harinamu, jaz sem zraven delil knjige in lih vidim eno družino. Najprej vidim mamo in pač sem ji pomahal, je vstal in ona se lepo vstal, reče, ok, kaj pa imaš tukaj? Sem ji malo predstavil na kratko knjige, povedal. In pol pač zraven sem videl, da pa je imela pač otroka, ki je imel Downov sindrom. In njej malo pokažem knjige, pa je rekla, tole pa naš sin ne bere. Tako sem si mislil, ok, če lahko razume. In sem ga pogledal, wow, njegove oči so sijale. Bil je tako mongoloiden, ampak čutil se je tudi, videl sem, da on lahko bere, da ima to inteligenco. In res, jaz sem pač to knjigo sem podelil njemu, on me je spet pogledal, sem rekel, wow, res najlepša ti hvala za to knjigo, res polepšal si mi dan, z veseljem jo bom prebral, jo že odprl, začel listati, tako da potem pač mama je tudi dala lepo donacijo, tako da tukaj sem sam zaključek sem potegnil iz tega, da v bistvu res ni nobene materialne kvalifikacije, da lahko pridemo v stik z duhovnim znanjem. To je nekaj na kratko. Hare Krishna. Hare Krishna. Res boš, da te popravim, kaj prav, da se v Španiji ne da deliti. Če ne znaš špansko. Jaz sem delil leta 1994 na Padejatri, smo šli na Mađarsko.
pa ne znam besede mađarsko. En dan predtem smo prečkali mejo, smo šli iz Slovenije na Mađarsko, v Lendavi sem delil 3 ure, pač 4 ure, kot je tako, kaj za Slovenije, sem podelil nič knjig. Naslednji dan smo šli na Mađarsko, en bakta mi je dal listek, mi je napisal ene mantve mađarske, par besed me je naučil, vidite, zareveš. In sem to dal ljudem, sam je malo. 27 knjig sem podelil v mađarskem, brez da bi znal jezik. Kaj do danes mi v Sloveniji še ni v enem dnevu skupaj. Ta maraton mi je enkrat uspel 22, to je bila ena sreda. Tisti dan se mi je zgodila tudi ta zgodba, ki bi jo povedal. Delil sem na tržnici v Šiški in kupimo skupaj ekološka zelenjava in se tam parkiral avto, zraven je parkirala ena gospa, pač oni pridejo po zelenjavo in grejo. In te gospe je kapa nekako padla na tla, in se je odpeljala in polk je ona že šla, sem jaz videl tisto kapo in sem si mislila, verjetno je to od te gospe, in sem jo dal gor na ograjo, sem jo obesil, če bo slučajno opazila, pa prišla nazaj. In res čez ene pol ure pride ona nazaj in sem jo videl, da je šla pred kapo in skoj pomasam, sem rekel, tam sem vam dal kapo, in pol ona čisto vesela, o, to je moja najljubša kapo, njena, kako sem srečna, da sem jo dobila nazaj, sem že bala, da ne bom. In pa sem rekel, to, da si še malo pogledajte, da vam delim te knjige. In ona gleda, pa gledam, to je pa, je to Krišna, jaz sem pa že bila prvo v templu, pa sem mislila, ona pač še ne, vakte pa to, kaj že mantra, pa kaj ta zgleda. Pa rekel, ne, tako, pač delali smo pa nas neke lučke za tulasi, smo montirali. Pa se tukaj spomniš? Ne vem, pred leti. Mi smo mi, pa so mi dali piškotke, tam ne vem, so mi to pokazali, tempel. Ne, pol gleda to knjigo, Pa veste, mene to v bistvu tako ne zanima, ampak sem pa tako vesela, da sem dobila kapo nazaj, bom pa vzela. Je prav zanimivo, kako je Krišna včasih prevara duša, da kar vzame. Ker je sigurno ne bi vzela. Tako da to je to. Drugače pa, sam še to povem, zelo zanimive številke sem imel ta maraton. Prvi teden 54 knjig, moja srečna številka 9. Pa drug teden spet preštejem, koliko sem podelil. 54 plus 54 je 108. Pa letna kvota moja ponova 200 knjig. In leto, mislim, 2018 se nič delil čez leto, se več so manj. Pa moram vsaj za maraton, da malo nadoknadim, da pa nesem noter. Sem čez leto enih 25 knjig podelil, se pravi, mogo 175, da bi prišel na 200. In mi je res na maraton mi nada 172. Skromno, se želim. Prosim sam še Vahta Nejca, potem bomo predali besedo njegova svetosti. Še vam gražu? Eno zgodbo samo. Kar te? One story more. Hare Krišna Bhakte. Ja, tudi jaz bi se najlepši zahvalil za ves ta entuzijazem, da so tudi take, ki sem jaz, da so prišli ven iz svojih brlogov, šli ven iz cone udobja in poskušali dati to milost, ki smo jo dobili. Samo čisto na hiter, zdaj se mi je utrnila ena zgodba, kako je Krišna res kontrolor. Sem šel, ne vem, Karel me šel po eni strani ceste, jaz ne vem, zakaj sem šel na drugo stran ceste. In tam je bila na teh avtobusnih postajah en kup ljudi, in ponavadi je to neka taka, kako bi rekel, kolektivna, se razpreši odgovornost, ker vsi, če en bo tam, pol vsi, ne, isto, če piškote, ene vzame, pol vsi ne vzamejo. Ampak v tisti možnici mi prav en fant mi padel v oči in sem šel do njega, je bil tako taka sproščena atmosfera, so se takoj ujela, malo tako tak čist razgovor, čist kako si, tako to. Pa sem ga vprašal, kaj pa delaš ti tukaj, je rekel,
Jednač iskal sem daril za svojo punco, pa ga nisem najdel. In potem je Krišna mi takoj dal idejo, evo, jaz sem tukaj imaš daril, ne. In sem potegal vam popolno vprašanje, popolni odgovori. On je bil čisto v ekstazi, tako krv, čisto se mu tako hudo. In sploh brez razmišljanja vzel vam denarnico, dal, ne vem, ful lepo donacijo, nadpovprečno. In v tistem trenutku, ko sem jaz dobil lakšnjo roko, pripelje avtobus je rekel, evo, to je pa moj avtobus. Sem se poslovila in to je bilo to. Shila Prabhupada Pardon Mahatsaki? Now we will ask His Holiness Sri Krishna Maharaj for a short address on the topic of Buddhist devotion and principle of Jivadoi, showing compassion to the... You don't need a translation, you make that up. I don't need to do it now, I just want to, I'll remember. Yeah, I remember what it is. So, Om Gana Timiranda Shagananjana Shamakaya Chakshur Militam Yenitasmai Shigave Namaha. So, of course, I don't have too many recent stories, I'm too old for that. But I'm feeling envious of all of you who went out and got Lord Chaitanya's mercy by reading Srila Prabhupada's books. And so I can tell some stories that are about 200 years old. So, when I joined the movement in the year 1762, that was actually before America became an independent. That was before the original Brexit. So anyway, the temple president, this was in 1971, really. And the temple president wanted me to go on Sankirtan, but I was sort of reluctant to go on Sankirtan. So I said, can you give me something else to do? And he said, all right, you can become the temple treasurer. And so, unfortunately, there was only $5 in the temple treasury. So it took me roughly 2 seconds to count it. So he said, now that you're finished, you have to go on Sankirtan. I said, what, me? And he said, yes, you have to go out Sankirtan and wear a dhoti on Sankirtan and go out for 8 hours a day, whatever. And so there I went out the door after 2 days of the Hare Krishna movement. And basically, I was very much afraid of my old friends seeing me. You know, because they saw me dressed in a dhoti and a tilak and bald head. Actually, you probably wouldn't have recognized me because I had a lot of hair before. But anyway, I was out there and I experienced so much transcendental ecstasy from being on Sankirtan. Because I realized later, after I read the Bhagavad Gita, at that point, at that point I hadn't read the Bhagavad Gita, you know, it was just like, Hare Krishna, chant Hare Krishna, eat a lot of prasadam and be happy. So after I read the Bhagavad Gita, I realized that Krishna said in the last chapter, it took a while to get to the last chapter of the Bhagavad Gita, that Krishna says, one who teaches this Bhagavad Gita, this philosophy of Krishna consciousness to others, is most dear to me, and there will never be one more dear to me than one who preaches Krishna consciousness. So the whole point is to become dear to Krishna, and of course become dear to Krishna by becoming dear to Krishna's representative for all of us, that's His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada received this message
a book distribution, a book publication from his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who had as the insignia for the Gaudiya Math, that's Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's organization, part of it was a printing press, which is interesting. Usually, for the logo of a particular organization, you don't put an old printing press on it, but he did. Because he considered it to be